ukethia musiaisia uitu wa Mutongoi TV na nienda nguthoche na ndio kwata weni thini wa kilungu kitu muthenyani wa omunthi cha uiti lilikana ni kilungu kikukia kila wa kwambelelia mwendo wa saa ile na nusu tukwatianie kwisila YouTube Mutongoi TV official namba itu ya utumane mukubini ili 395 Facebook no twithia thini wa Mutongoi TV na Twitter ni Mutongoi TV KE, Instagram ni Mutongoi_TV. Yeni to Faith Mackenzie wa Mutunga na nienda udhocha Dr. Geoffrey Mutuma atukethie na tuendea na unene na witu muthenyani wa umuthi. Karibu. Nosiamo no ambe ni kwenda ku makethia asiaisa maitu momuthi na kwa masita ni Dr. Geoffrey Mutuma. Numite from Zambezi Hospital in Nairobi South Sea in Maimayu Road na nineka ukunikili kana research in Cambridge na neka research in cancer nini nitongoesie mubea wa usisa cancer in Kenya ya tumeta cancer research unit ti kunikila yolo wa cancer no matukwano ndini wa Kenya na muno ndini wa Africa cancer ni sisi tukuzasiwa kwa wingi na tikite kunikili muyanu kwa uni ndongoesie mubiozu wa kunikila cancer in Cambridge. Ni wewe daktari chuma kethelu tunane nese wa ukibadhukanio wa mauogo lama kwataka ne binda mundu mukwa ila wendo kwata mwana asili taisu na muthenyani wa umuthi nienda twambe kunene asiana na nienda tunene wa mukambi ulakwa kisongo itwa measles mukambi ni chao mukambi nuwo kwata asiana na nuwa viral kana wa virus na wa virus mo maingi muno ma virus moka moi wa thandatu wa mwanza na moi wa nana ila kuthithu na izo kitumi mai uyo na mai usungi no lona thadile andu aingi ni miokwatwa ciana ningi zokota ni mukambi na sikora ni ngumbu na no wo mai ula ngiti ningi ikwata wane mongethia nundu rabies no sio ni a viral disease na no wo meino itatu muno niwo twithwa na yellow fever ila from Congo, from Zaire na from Uganda yellow fever no mwora twithwa meningitis ningi muno nundu ila kwa kampepo thini wa Africa pe mwola moka maingi muno lakini obu pe ila itawa ikua kana influenza ila na hoyuka ila kwa kampepo mo onde maita wa nembepo na nema viral infections na no ila polio chicken pox kana ndungu na polio zedo aipo kwa wingi na hicho kitu misian walilia serikali na tonda na polio mwai wa kana na wakatano na mwai uyu ni wandu ikimenda matonda nzanzo za influenza kana common cold nundu mwai ino mwai wa thandatu wa mwanza na wa nana na pati mwai wa kenda withwa kwina mbepo in Africa moso in Kenya na muno kamba ni kwito na niwo muno moka kwingi muno na no mela andu manduka zukila tiziniki lakini udhidu pai viral lakini udhidu nundu manduka zukila diamanda niki lakini zukila ibindaye alame ndo nanduka muno na pea wanogomo yula kwitha na nzu na nzu ni tasio kila sia ndoka aye ni udhidu ni ogala sia ndoka udhidu nundu ila chongo cha dhidha muno ni wo nuka zukila lakini cha juba kisa chongo ni sawa na yu andu ma connect ya nzu na ndoka ni mbepo nundu da nzu suka mwe wa mwanza wa nana ni ma connect ya nzu na ndoka lakini they are connected, they are not connected uwe bai ndoka ti wa ndoka na nzu ile uno kamba tu aweti lakini mbepo na ndoka mbepo na mukambi mbepo na ngumbu ni related sindu nundu virus disease siana ila kuthithu ila kuthithu si to sianite lakini kwa bioba siala aya tutabie watu tabia mukambi wote wa ukaibinda yikwimbepo mukambi ukwata siana siba kana andu mamuika wiba muno thini wa mwowo na pewo wetawa either ni bacteria kana ni virus kana ni fungi kana ni parasite isu si masira makekamba kuti kusho waili muziaisa ndatumisia so no disease virus itawa kwa ikamba na disease bacteria itawa kwa ikamba lakini ni tumetudu yuko mawala maitawa on the virus maindawa
na mayitawa na nduita mundu akabwa atayu mawala onde ala maitawa ni virus nduita na maindawa na nduita mundu akabwa virus HIV paindawa ya HIV virus measles paindawa ya mukambe tipo de polio paindawa ya polio na nicho kutumi virus disease na corona paindawa ya corona na nicho kutumi ila tambia weta yulo mauma virus tune na yulo wanzanzo vaccination corona against the virus ukanengwa virus mbuwae nusu nikana ikatuma mwe waku uzobya asikali makuwana na virus yesu yamina kukabala wo nicho kutumi siana ningi siamina kusyawa nitona wa polio ikatona measles na pela to hepatitis B muno pena zanzo all the virus diseases sindawa now virus disease ila umundu tena yolwa mukambe nikana mukambe windawa nicho kutumi siana ningi sailo tona singano ya mukambe siawa etina ne peta pe mutaratala bwe siaje lakini tu siawa nono uibetuka amimena exactly uibetuka amikenda kube pe mutaratala kachawa mwili mitatu gutona ke lakini mukambe nutona wana pamwe na ngumbu na polio mukambe ni uwau wa virus na ukandene wa manyu na withe ya maboine na hicho kutumikana kena mukambe wiza kwithia nikio koa na nike kwa ya metho na kakoa kaikumia makoa ni makoa momu na gikonde cha kana chambia kubinduka na chambia kuthana ndu makundu ni nundu ubele ya kazete na makundu muno metho andini wa baudio na wasiakana kusiakana nikio koa na nsangiri kaikwitua na sengo za wa kubeba nundu the virus ningi that is virus ya kuwa itawa influenza there's influenza virus na there's measles virus na be corona isu sionde ikwata the same system na baiki patokanyo sionde ila utona kumana uwaite deba until ultimate na nicho kutumi the clinical signs sia kuwa na sia measles no ndumwe now kana kawate measles sia na ningi sia tona nzanzo siwa measles nondo tene measles kana ngumbu kana mukambe no wacha na ningi muno na nikulikana tukiana ithie kuya nzanzo za mukambe wakilia wa mukambe withi kuthamba na kibumbu na wika wa kibumbu na wibwa kibumbu auzi wiswa muthangola we kibumbu anti ill ula wakawani muthwa wakawani muthwa wakawani ujosa wibulania na kiwu no yebaka asengo yebaka matumbe na wibwa na ota wangumbu wekia isengela ba matu na withi kusongithia kitola kana withi kusongithia pe kitikinge cha kulia sita kitawata withi kusongithia wasongithia witia isengela na wisemba na tukalia tina that was a treatment that time lakini ju measles no kwata asiana ni kwata asiana ona sinzanze ngumbu kana mumps ni kwata asiana ona sinzanze no ndomwe polio no kwata asiana ona sinzanze nundu peimwe inzanze mbatapula na that's normal life and talk to me measles kana mukambe pate infection ya bacteria ti serious nundu kana kadha kaikowa akadha katakwima makoa lakini siana ningi ila samina kwa mukambe nundu wa mukambe kwitha withi kama buini na we manyuni na we balance bezela siana ningi ni kwa ni pneumonia na yambe okoa na yuma makoa na siana ningi siata na measles siata na pneumonia tiwita super infection kana wina infection ya virus na on top with na infection ya bacteria i bacteria ni weta thina lakini i virus ili na mwingi muno no ndumwe na corona the corona is more dangerous
nundu ni yananga mabui ta ya mabui lakini the measles ya affect on surface ya mabui na balance on the sela acho kutumi ikua kana influenza ila weather na ikua na wambio koa na wambio pyuba lakini dokume makoa mbene makoa weza kwenda this serious lakini na ila weather na ikua na wambia koa na makoa that becomes pneumonia that's different acho kutumi adwengi chana ningi ila chakora ni mukambi weza kwenda ati lazima sitwe ukita usia isakana na ningi ni ukai ikapoa naturally wanapata ndawa lakini ila ile kuitwa ni ila cha joba muno na chambia kukoa na yuma makoa nundu isi uta pneumonia no kumita super infection but kana kune kana mukambi na bacteria it's becoming serious we normally divide them with na ila ile kuitwa ila ile kuitwa ila itale kuitwa na buba depend na judgment ya daktari kana daktari wona kana kaili ku measles na nekua na ngumbu suka at this time na ningi kana na viral infections kana uwo the virus windawa tukita kuita symptomatically indi tukwa na mundu ile embano nukoa tikunenga ndawa ya kuliokoa emba wino byobu tikunenga ndawa ya kuliobu embano kwitoa tikunenga ndawa ya kwitoa kana tikunenga tikunenga keibu kana wisida ni tatungi akikila kiumeta kwitoa kana kutabika na hicho kutumi chana ningi ila sina measles kana mukambe itutia nundu wa kukoa muno na jabi wa muno na yambe kwitoa na the process either na pneumonia is becoming the complications that measles infection mundu muima kana tase kana ni tukose ithio wa miaka 18 mundu abituka miaka 18 no kwatwe mukambi very rarely andiago na mundu muwate mukambi after miaka 18 ona sometimes miaka 3 peta pepina cha ningi wa mukambi twini mwaka wambe lakini no ikamye nyobe mwena oni chete wata mwaka wa kenda 9 years no lakini beyond 11 12 is very rare kuni kumanisha kana kabituka twasita miaka 5 pepinya kukwatwa mukambi pepina nange wesu ya mukambi ya ilo kela ya ile kodela pio na nundu matuko maingi whether wako ni mukambi na wamo kwata muno lakini mwe waku whether na that immunity ya kusia nduka kote ni mukambi serious nundu kila kiende kande ni wa viral infection with the winner pina waku sia that virus na hicho kitimi ikoke na hicho kitimi ila so on the viral infections matuko maingi wiza kwethe atanenga na immunization njo matuko ali kwena immunization ya corona nundu wanengwa that ka corona kala kapindwe na kakala kagu ila kala kagu keoka kakama tene na kasi yewa na ni ukulia mukambi nu kana kakwatwe mukambi nikabo amituki na mukambi nuwe tai pe andu maweta kana mukambi no utume mundu wa metho mwana ukethia metho ni maika kuona ni chao kituma mukambi ulika metho ni ukethia kana kwika ikakuona ndi right muno kana kawete mukambi tukanenga matuko 14 no ndo mana corona from mudela kawa mpaka kakaboe chana ningi wa ibwa within matuko monza kedha ni kakoda no rubu ni kakokoa na kikonde chako ni cheta ke smoothing kai na that rush na hicho kitumi matuko maingi ila kana kena mukambi tukanenga time tu kana kwa naturally kana nikiothi kaitwa matuko maingi ila una viral infections na nicho kitumi viral infection ta polio ya affect ya nerves kwa mundu mamutha make na metha mare na bina that's nundu virus ni kuthi kwa affect the nerves na hicho kitumi mundu ena mukambi kana kena mukambi ni mukambi usi ni uthi kwa kukwata nerve ila yona ita optical nerve ala kwata ita kana kuti kutakuta kena blind no ndumwe na mundu ena ngumbu ni kweza ngumbu sinzi athi kwata muno aume imutha ya mundu umwe kweza mundu umwe tandona kusaithia tina nundu ni ananga imutha ya mundu umwe isu tumeta auto immune mediated reaction kweza ni whether we mu bandu bamwe na kindu chunyi cha bange bawa lakini tipo pay white
na is with the common muno because they are no white band pamwe anu palo white nundu pepe nundu kaula we ende baba kaosu the resort that kaosu with ko wa bantu bange party related like because that is immunity within the body that's immune reaction against the body for a particular reason Naindi musiaisia witutu ambako sa uthiumo wandatika nini ndukathima sa nitusiokethete twende na kunene na kwisila namba ni tutumane mukubi 33915 Facebook ni Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV official ndukathima sa nitusiokethete